Zadnjih 35 sekundi. Ajmo i to obraniti, dečki. Karabatic, Sora Indović je pod prekršajem. Fernandez, Narcis zaljuljao je malo našu obranu, ali ne da Mirko Alilović i naš je zadnji napad za gušt, za uživanje, za pjesmu na klupi, a vjerujem i kod vas doma, cijenjeni gledatelji. Hrvatska je u polufinalu svjetskog prvenstva, Hrvatska je ispratila Francusku sa ove smotre u Španjolskoj i nadam se da je to, da je to kraj jedne velike francuske generacije, a mi idemo po medalju na svjetskom prvenstvu. Bravo, dečki! Franc, hasta la vista! Kroacija semifinalista! 7 golova prednosti na kraju! Genijalno! Fantazija od utakmice! Izgledalo u jednom trenutku u nastavku da su nas Francuzi opet stisli, da nas uveli u nervozu. 20-19 je bilo, ali onda smo se opet trgli i odigrali utakmicu za pamćenje. Konačno smo i mi stali Francuzima u jednoj ovako bitnoj utakmici na rep, što se kaže. I Francuska mora priznati da je Hrvatska večeras bila daleko bolja. Znao je Claude Onesta da mu nije dobar izbor odlazak na Hrvatsku i da ga je poraz protiv Njemačke bacio u velike probleme. I evo to se potvrdilo ovdje. A mi, ranjeni, ozljeđivani, isključivani, tko zna sve šta nismo danas imali ovdje ili zadnjih nekoliko dana u Španjolskoj, ali kao veliki junaci idemo dalje. Idemo na okršaj protiv evropskih prvaka. Rekli smo i njima kako možemo igrati u Londonu. Pokazat ćemo, nadam se, i u Saint-Jordiju. Simbolično sam rekao na početku da je Francuska počela svoj veliki pohod u Španjolskoj s prvom medaljom u Barceloni 92. Evo, ovdje je kraj vjerojatno te jedne velike francuske generacije. Karabouet 37, Omeyer 36, Fernandez 35, Dinar 36 i tako dalje, ali nećemo se baviti Francuzima. Bavimo se Hrvatskom koja je najuvjerljivije prošla u četvrtfinalu. Slovenija, Rusija za 1 pogodak, Španjolska, Njemačka za 4, Danska, Mađarska za 2, a mi smo četvorostruke svjetske prvake i dvostruke olimpijske pobjednike ostavili na 23 pogotka, plus 7, druga najveća pobjeda u povijesti protiv ovog velikog suparnika.